det vi skal forsøge at svare lidt på i dag og se på, det er jo nogle af de utrolig spændende fremskridt, som er sket inden for vores felt, inden for markedsanalyse og reklametesting. Nogle af de fremskridt, som vi føler, og som kunderne føler, er blevet en game changer for udvikling af effektiv kommunikation, når man har en idé og har et udtag, som man skal teste, og som man skal bringe til markedet. Først skal jeg fortælle lidt om, hvorfor reklametesting i sig selv er smart, med nogle af vores datapunkter og findings for vores databaser, globale databaser. Så skal jeg fortælle lidt om surveybaseret prætesting med neuroscience, og så kommer Mauro ind og fortæller om AI, how AI supercharges creative effectiveness. Så er der lidt sådan en rask wrap-up med læring fra i dag, og så forsøger vi at have tid til en Q&A de sidste 5-10 minutter. Så vi skal være raske, og vi skal være effektive, men det er vi vanligvis. Jeg hedder Trine Byg. Jeg er Creative and Media Lead her i Norge. Jeg jobber i Norge på Oslo-kontoret. Jeg er ikke på det danske kontor, så det er mig, som I kan tage kontakt med bagefter. Så er der jo selvfølgelig Mauro Fusco, som er vores globale Media Analytics Lead, og det er ham, som ved absolut alt om selve analytics-delen. Så endelig bare fire alle jeres kritiske spørgsmål til ham efterpå. Ja, allerførst så skal vi se lidt på, hvorfor reklametesting jo egentlig i sig selv er smart. Det synes vi, som jobber med reklametesting, jo selv sagt. Men der ligger jo to ting i det, at vi kalder det smart. Først og fremmest er det jo fordi, at det i sig selv er et smart valg at begynde at præteste sit materiale og begynde at teste på en målgruppe, om den idé, man har, egentlig kommer ud og flyve, om det kan have en effektiv gennemslagskraft i markedet og være effektivt mærkevarebyggende, salgsudløsende og opmærksomhedsskabende. Og så er der den anden bid, og det er selvfølgelig det, at man kan præteste på smarte måder. Og det er jo det, vi ønsker at gøre. Vi ønsker, at prætesting og testing af materiale ikke skal være en slidsom ting på vejen mod effekt og endelig udtag. Vi ønsker, at det skal være raskt, effektivt, og det skal være værdifuldt i arbejdet. Og det ønsker vi egentlig både for kunderne vore, for mærkevarerne, men det ønsker vi også for brugerne. For det er utrolig vigtigt for os, at den rolle, vi har, ikke bliver sådan et, nu skal vi ind om Kantar. Men i stedet for, så bliver det sådan, okay, nu får vi et nyt synspunkt, vi får indsigt, og vi får data. Så hvis man gør prætesting og generelt reklametesting rigtigt, så er det utrolig værdifuldt, både til at styrke salg og til at styrke mærkevaren. Og vi vil rigtig gerne vise, hvordan det kan gøres på nyere og smarte måder. Ja, jeg har jo faktisk en klikker. Okay, med udgangspunkt i Blueprint for Brand Growth, som er Kantars ligesom helt store rammeværk for, hvordan at mærkevarer de kan skabe vækst ved at være meningsfuldt anderledes for flere folk, så har vi nogle ulike sådan, growth accelerators. Og når vi taler creative, så ligger vi ofte herovre i prædisposition. Predispose more people. Vi ligger også lidt i den bulk, der hedder be more present, mens at det mere innovative ligger over i find new space. Men i dag der skal vi tale om, hvorfor prædisposition er vigtigt, og hvordan vi kan prædisponere flere folk med effektive reklamer. Hvorfor er det smart at have kreativ kvalitet? Hvorfor er det smart at jobbe med at optimalisere sit kreative udtag? Det er fordi, at det er en nøkkelfaktor. Det er helt klart en af de største greb, man kan gøre for at bygge prædisposition hos sin forbruger, hos sin målgruppe. Vi ser i vores data, at kreativ kvalitet giver 49% saliensbidrag og 4 gange return on marketing investment, bare på, at man øger på kvaliteten. Effektiv kreativ kommunikation er med til at skabe opmærksomhed, det er med til at drive salg, og det er med til at styrke mærkevaren. Og det er alle de 3 bidder, vi ønsker skal være til stede, før at vi kalder det effektiv kreativ kommunikation. Det er altså ikke nok, at vi skaber opmærksomhed. Vi må også tænke på både kort- og langsigtige effekter.
En anden vigtig pointe at tage med her, det er, at prætesting betaler sig. I Kantars database har vi over 250.000 reklamer testet, prætester i vores globale linkdatabase. Og det er også den, som er fundamentet for, at vi nu har en Link AI, det vil sige en AI-baseret model. Og det viser os, at hvis man prætester på ulike faser, men særligt i tidlig fase, når man begynder på udvikling af et udtag, så giver det 15% større sandsynlighed for øget kortsigtet salg. Så vi ser, at der er effekter i, at man faktisk jobber med en idé, og så særligt giver det endnu større effekter, hvis man tør at lægge et løb ind, hvor man ser på ideen flere gange, frem for eksempel bare én gang. Men de fleste tester højst sandsynligvis bare én gang. En anden utrolig vigtig pointe, vi har med i dag, og som egentlig er det, der skal lede os lidt videre i præsentationen her, det er, at emotioner maksimerer effekt. Vi ønsker at efterlade et indtryk hos folk med vores kreative kommunikation. Vi ønsker at skabe følelser. Vi ønsker at vække reaktioner hos folk. Vi ønsker at prædisponere. Vi ønsker at skabe en emotionel forbindelse til mærkevaren. Det her ord, expressiveness, vender jeg tilbage til, for det er vores metric, vi bruger i facial coding. Reklamer, der har høj expressiveness, altså evnen til at skabe følelsesmæssige reaktioner, har 8 gange højere volumenandel end reklamer med lav. De har potentialet til at tage så meget mere bulk i forhold til konkurrenterne og i forhold til reklamer der. Og det er derfor selvfølgelig, at vi skal lave reklamer. Det er derfor, vi skal reklamere og gøre markedsføring. Og det er ikke bare derfor, vi skal gøre det. Det er derfor, vi skal gøre det med effektive reklamer, som er af høj kvalitet og som er testet hos de skal kommunicere til. Reklamer, som vækker stærkere følelser, har også for os ligesom høstet langsigtigt både brand equity, det vil sige mærkevarebyggende effekter og højere impact. Så det har virkelig en betydning, at vi jobber med følelser. Men følelser er jo ofte lidt den her black box i reklametesting, og det er ofte der, hvor at man som reklamebureau står og siger, jamen det er den her sidste magi, vi jobber med, det er den her sidste kreativitet, den får vi ikke nødvendigvis frem i en survey-baseret typisk system 2 tankegangstest. Men det kan vi faktisk godt, hvis vi ser lidt hvis vi ser lidt ulikt på det, og hvis vi tør at integrere nogle af de nye, fantastiske fremskridt. Så hvordan sikrer vi, at reklamen vækker de rette følelser? Vi kan ikke sikre det her, selvfølgelig. Det er på ingen måde vores, det kan vi ikke love, men det vi kan gøre, det er, at vi kan med indsigt hjælpe til, at hvis man har en idé, og hvis man har en reklame, at den vækker nogle følelser hos målgruppen, og det kan vi teste med indsigt. Og der har man mulighed til at gøre nogle tweaks, og man har mulighed til at gøre nogle optimaliseringer, som gør, at det vækker følelser. Og ofte handler det også om de rette følelser. Er det mærkevarebyggende? Passer det til mærkevaren? Kan jeg lige dobbelttjekke min tid her. Okay, så survey-baseret reklametesting med neuroscience. Og det var en vældig crazy titel på det her seminar, fordi der er jo vældig masse, der ligger jo meget i neuroscience og system 1, og vi skal tale lidt mere om det. Klassisk survey-baseret reklametesting er jo lidt sådan typisk system 2 tankegang, hvor vi spørger folk, om de kunne lide reklamen og nogle af de her ting, hvor folk sidder og rationaliserer sig frem til deres mening og deres følelser om en reklamefilm. Og det er fortsat vigtigt. Vi må fortsat spørge folk i forhold til budskab, vi må fortsat spørge folk i forhold til forståelse. Men det kan være ganske vanskeligt at sætte ord på sine egne følelser, når det kommer til en reklamefilm, og særligt på ulike scener i filmen. Så derfor så ønsker vi at have nye teknikker, som kommer lidt mere ind i maskinrummet og ind i hjernen hos folk, og det ubevidste og det spontane, som er de system 1-tænkegange. Så det vi rigtig gerne vil, og det vi kan nu, og som vi også er stolte af at præsentere, det er, at i vort rammeværk Link Plus, der kan vi kombinere det allerbedste fra survey, rigtig gode, valide kampagneparametre med neuroscience og system 1-teknikker.
Vi har fortsat brug for parametre for KPI'er, som måler opmærksomhed, branding, engagement, som går ind og kigger på diagnostikken af kreative virkemidler, som både har lukkede og åbne svar, så vi ved, virker musikken, hvordan var humoren, forstår vi slogan, er der budskabsforståelse, hvilke mærkeassociationer er der. Og vi vil også fortsat gerne se på købsintention, brand equity, differentiering og distinkthed. De her ting, de står fortsat. Og det er ting, vi har med os, og det er ting, som er valide mål, og det er de samme metrics, som går igen også i AI. Bare på ulike måder. Men det vi kan nu, det er, at vi kan koble på neuroscience-elementer i surveyen med vores samarbejde med Affectiva. Her kan vi se på facial coding og eye tracking via webcam. Det vil sige, at vi ser på folk og tager op folks reaktioner, når de ser en reklamefilm. Det er helt utroligt smart. Og så har vi noget, der hedder intuitive associationer, som jeg vældig gerne vil fortælle om, men som jeg ikke kommer til at fortælle om, da vi ikke har så meget tid. Når vi har de her to, og jeg skal vise jer meget mere om facial coding og eye tracking, når vi har de her to komponenter i en survey, så bliver det en klassisk survey, men smart. Fordi det giver en helt ny type indsigt om idé og udtag, som vi faktisk kan se helt ned på sceneniveau. Så ofte er det lidt sådan, når vi får resultater fra en type reklametest, så ved vi ikke helt, jamen, hvilke elementer var det egentlig helt, som gjorde udfaldet. Som vi kan have åbne svar på, hvad folk liker og ikke liker, men her kan vi rent faktisk se, om de smilte, da de så den slapstick-humoren, vi havde med. Det er smart. Det, som er så vældig fint, er, at vi kan gøre krydsanalyse mellem survey og neuroscience data, så vi kan gå ind og se på nogle af de ting, vi finder i surveyen, og se, hvordan det ser ud på facial coding og eye tracking på sceneniveau. Og det skal jeg vise jer om. Og omvendt også, hvis vi ser, at folk reagerer særlig stærkt på nogle dele af en reklamefilm, så kan vi gå ind og se, okay, men det giver måske mening, fordi brandingen var ganske lav, og det er fordi, at de sikkert så på noget helt andet, mens at man viste mærkelogoen nede i højre. Så nu går vi helt tæt på reklame. Til gengæld får vi selvfølgelig nationale benchmarks, som man har mulighed for at sammenligne. Der er svar helt ned til 2 døgn, og så er det helt utrolig fin indsigt til videre udvikling og optimalisering, når vi har de her det bedste fra 2 verdener. Så er det vigtigt at sige, at når vi har med facial coding og med eye tracking at gøre, så er det ikke efter rationalisering. Vi går ikke ind og spørger folk, okay, hvad mente du? Hvad mente du her? Hvad følte du her? Det er der ikke grund til at spørge om. Vi har selvfølgelig åbne svar, hvor de selv rationaliserer og siger, jeg kunne godt lide det, eller musikken var super irriterende. Men når vi har facial coding og eye tracking, der trænger vi ikke at spørge folk, for vi kan se folk, om de sidder og rynker brynene og ser forvirret ud, når vi egentlig synes selv, at det var en kæmpegod idé med en type humorsekvens. Så det, som er utrolig vigtigt her, det er, at der er ikke en type efterrationalisering, for det er system 2-tankegang, hver gang vi beder folk om at sætte ord på de følelser, de havde. Vi måler følelserne, og vi måler ansigtsudtrykkene og reaktionerne. Og jeg gemmer selvfølgelig eksemplet til slut. Lidt mere om facial coding. I facial coding, der måler vi via webcam og gennem vores samarbejde med Affectiva i Kantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ulike reaktioner, ansigtsudtryk. Og det gør man ved at detektere øjebevægelser og mundbevægelser særligt, som kan give os som kan plukke op de allerfleste udtryk. Og der sidder jo en masse nordmænd her i salen, som siger, ja, men når jeg ser på en reklame, så siger jeg bare LOL, og så er jeg helt fuldstændig stoneface. Og ja, det anerkender vi fuldt ud, men der er svaret tilbage, at hvis vi har en reklame, som virkelig skal skabe emotionel engagement og virkelig skal vække følelser, så tror jeg, det er vældig fint at have en reklame, hvor folk faktisk trækker på smilebåndet første gang, de ser den. Så allerede der har vi lidt en indikation på, om den reklame får den ønskede effekt, frem for at bare blive lidt sådan glemt hurtigt. I facial coding, der har vi mulighed for at teste, vækker reklamen følelser, hvilke følelser vækkes, hvilke deler eller scener i en film vækker negative eller positive reaktioner.
Det er helt utrolig smart, hvis man skal teste et udtag, hvor man er lidt usikker på, om den ene filmsekvens skal komme før den anden. Og det giver også indikation på, om man skal tage en film ud i videre udtag. Hvis man for eksempel skal have mindre filmsnutter, så kan vi se, okay, men et refræng her eller et vers her virkede vældig godt. Det er også muligt at se, om reklamen lykkes med sin humor eller sin historiefortælling. Nogle gange så ser folk vældig forvirret ud i en sekvens, vi forventede, at de godt ville forstå. Når vi så tjekker de åbne svarene, så gav det ikke mening i det hele taget, den type historie eller den type humor, vi havde. Og det kan vi se bliver underbygget i facial codinger. Er der dele, der skaber forvirring, for eksempel? Det kommer vældig stærkt frem. Og så kan vi også se, om folk engagerer sig aktivt eller passivt. Er de rent faktisk, eller zoner de lidt ud? Så det er også muligt at se. Der er 3 mål i facial coding. Det var det, jeg nævnte tidligere, det her expressiveness. Så det er det, vi kalder emotionel engagement. Det er en type, så vi måler, hvor mange reaktioner der er. Så jo mere ansigtet reagerer på reklamen, det er evnen til at skabe reaktioner. Og hvorvidt de så er positive eller negative, det ser vi på i målet. Valens med netto-positivitet. Og der trækker vi fra for eksempel smil versus disgust og nogle af de andre følelserne, som er med. Og det er jo vældig vigtigt at se, fordi vi vil jo rigtig gerne skabe positive følelser. Men ofte kan et narrativ og en fortælling også have brug for små dele af lidt undren eller lidt disgust. Så det er ikke fordi, vi kun skal være super candy floss, men det er utrolig vigtigt, at det efterladte indtryk generelt er ganske positivt. Og så måler vi opmærksomhed også i facial coding. Ja, men det måler vi selvfølgelig også i den anden vigtige bid, som er eye tracking. I eye tracking, der, som er jo et supplement sammen med facial coding, der kan vi pludselig se, jamen okay, så en ting er, at de ser reklamefilm, og vi måler ansigterne, men hvor så de præcis hen, da de smilte? Det er helt utrolig smart, fordi det giver os mulighed for, at hvis du har en reklamefilm med flere elementer i dybde og i front, og man bygger en historie op, at der kan der lige pludselig være et element, folk går glip af, som man troede var helt klart. Det kan simpelthen være forstyrrende elementer i baggrunden, der tager fokus for historien. Det kan være forstyrrende elementer, der tager fokus for brand, logo. Det her, det handler helt utrolig meget om afsenderidentitet. Så eye-tracking giver os mulighed for at se, for at koble følelser til de svar, vi får i surveyen. Super smart, når vi sidder med et udtag, som skal udvikles, og vi skal give anbefalinger. Selvfølgelig også ser på, om det er de ønskede elementer, der tiltrækker opmærksomhed, om folk følger med gennem hele filmen. Nogen kan zone ud, nogen kan kigge helt andre steder hen, og filmen kan ligesom miste folks opmærksomhed. Og vi ønsker jo, at de er opmærksomme. Og særligt den her bid, at vi kan gå helt ned på scene- og elementniveau, gør, at vi kan teste ligesom enkelte idéer inden for konceptet, når vi ser for eksempel en reaktion i facial coding. Så vi er nede i nitty-gritty her, men det er det, der gør det utrolig moro, når vi har siddet på et projekt med både reklamebureau og kunde, hvor at man så sidder og diskuterer, jamen okay, men måske skal vi så i virkeligheden flytte rundt på den her filmsekvens. Okay, den her filmsekvens, den virkede ikke i det hele taget. Eller her kan vi gøre en lille justering her for at få følelsen frem. Eller den her type humor virker her, men ikke her. Eller den her type humor var helt vældig gojal, men det er slet ikke det, vi ønsker at vise med mærkevaren. Så der er også noget i forhold til positionering her. Så et enormt bra værktøj. Nu ser jeg, at min tid løber lidt, men jeg skal selvfølgelig vise jer først nogle billeder her, og så et eksempel. Eye-tracking giver altså mulighed for at se uventede elementer. Det giver mulighed for at se, om vi i filmen har noget bevægelse i baggrunden, der forstyrrer hovedhistorien. Det giver mulighed for at se, om folk skønner meningen i et større billede, når man bygger ligesom en større historie. Det giver mulighed for at se, om folk følger med på hele situationer og interaktioner mellem for eksempel en kendis og vores hero i en film. Og så giver det også mulighed for at se, om folk de skønner, for eksempel hvis man har noget med, hvor nogen ser et sted hen, eller sådan at man ligesom ser, om følger folk faktisk deres blik. Så det her det er ligesom vores heatmaps på eye-tracking, som vi kan følge med og se præcis, hvor folk ser. Vældig moro. Jeg skal vise et eksempel, sharpt før Mauro kommer på, og det er Cheetos, som var Cannes Lion-vinder i 2021 med deres Super Bowl-reklame. Jeg
der er sikkert nogen, der har set den, hvor vi får besøg af MC Hammer. Men nu vil jeg vise, hvordan det ser ud, og nu håber jeg virkelig, at det virker. Nu vil jeg vise jer, sådan her ser Affectiva-dashbordet ud. Og her har vi mulighed for at se selvfølgelig reklamevideoen, som jeg skal vise jer om lidt. Så har vi mulighed for at se et heatmap heroppe, som er eye-tracking. Resultaterne kommer på som de her farvede skyer, som I så før. Her er scenerne gennem reklamevideoen, og så har vi mulighed for at se reaktionerne her. I dashbordet er der mulighed for at se, ligesom, om man har 2 gennemseninger. Så om det er ligesom, hvordan er reaktionerne første gang, og hvordan er reaktionerne anden gang. Det viser noget i forhold til forståelse af reklamefilmen. Det giver os noget indikation på både wear-out og humor. Og det giver os det, at folk ofte ligesom skal se en film første gang for at skønne den, og så begynder der at være nogle andre typer reaktioner. Der er også forventningsglæde, når man skønner humoren, og man glæder sig til at se filmen igen, fordi der kommer noget vældig morsomt. For eksempel i starten, som man gik glip af. Men skal vi lige se den? Lad os lige se den. Okay. Jeg gør bare lige tilbage her. Gør bare lige sådan her, så I kan se den først uden eye-tracking. Cheetos has popcorn now? Det var meget lavt. Never mind. You can't touch this. Help. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. I trust you. Stop. Hammer time. I touched it. New Cheetos popcorn. It's a Cheetos thing. Okay. Man forstår jo vældig godt, hvorfor den her blev en vinder på Cannes Lion i Creative Strategy. Og at have set den her på Super Bowl har sikkert været ganske morsomt. Det, som jo så bliver rigtig sjovt her, det er, at vi kan gå ind og se på de ulike metrics igennem filmen. Og for eksempel se, hvordan de emotionelle reaktioner ser ud. Se, hvordan det her det er for eksempel reaktionerne gennem filmen på første gennemsening på de ulike scenerne. Og her ser vi, at folk synes, det er vældig, vældig morsomt, når MC Hammer han kommer ud og ligesom stjæler den chipsposen fra vores hero i reklamefilm. Så den her sekvens virker jo helt utrolig godt. Vi skal selvfølgelig sikre, at det er positivt, og det er smil, der kommer frem her, frem for andre ting. Så der kan vi dobbelttjekke, om det er de følelser, der er til stede, og det er det. Og vi ser også, at der ligesom er ulike sekvenser af smil gennem filmen, hvor den enkelte respondent begynder at ligesom skønne, at her sker der nogle ulike, at humoren bygges op, der er nogle ulike sekvenser, som fungerer vældig godt. Jeg har ikke så meget tid, så jeg vil bare rask vise jer, hvordan attention heatmap ser ud. Så som I ser, så er det her begynder det at blive utrolig morsomt at sidde op med en film, fordi det giver lige pludselig, vi får faktisk svar på, hvordan folk reagerer på filmen. Og det som er det, at vi spørger ikke folk, hvad synes du var sjovt, fordi det kan være, at for eksempel den her filmsnut i folks hoveder fylder rigtig meget, hvis de bagefter skal svare på surveyen. Men så glemmer vi lidt nogle af de andre dele, men så ser vi for eksempel, at okay, her er der fantastisk. Altså, jeg ved ikke, hvad I har lært i den norske barneskole, men den her, det er jo berettermodellen, fra, som jeg har lært på dansk barneskole. Det er jo sådan bygges en historie op, sådan bygges en storytelling op med ligesom et peak point og så ud. Og så kan vi se, om man ligesom får med sig, for eksempel, hvor logo er placeret, man ser på produktet, og man ser på de ulike tingene. Og for eksempel kommer der nogle overraskelsesmomenter, da MC Hammer han kigger op, som vi kan se for eksempel, når vi kigger på heatmap, at det får folk med sig. Cheetos has popcorn now? Hey, I'm gonna need you to... Never mind. You can't touch this. Help. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. I trust you. Stop. Hammer time. I touched it. New Cheetos popcorn. It's a Cheetos thing. Bra. Så her så vi også, at man har produktet med
i hele videoen, og produktet er faktisk i fokus i hele videoen, så det er med i alle de ulike små sekvenser, som er med, og vi ser også, at der, hvor logoen er med til sidst, der ser folk også. Så det er ikke et under, at den her film, den er en Cannes-vinder, det er heller ikke et under, at den scorer helt utrolig bra. Og når vi tester den her, og ser i den anden link, eller del af testen, som ligger ligesom i den survey-baserede, så får vi jo også, at den har høj branding, den har høj engagement, den har ligesom klart udløsende kort- og langsigtige effekter. Så sådan her ser det ud, og det er helt utrolig morsomt, og det her kan også gøres, det her er jo en færdig film, vi har vist her, men det her kan også gøres på helt ned på storyboard-niveau og animatics-niveau, så man ligesom får testet en idé af. Så vi håber, at det er et utroligt morsomt projekt, så det er endelig bare at blive med. Okay, der skal jeg give ordet videre til Mauro Fusco, som skal fortælle lidt mere om, når vi så ser på fremskridtene inden for AI-baseret reklametesting. Men den her, den skal I tage med jer. Den her skal vi også kigge lidt på til allersidst, eller i hvert fald trække ud fra. Survey-baseret med de her fremskridt, vi ser nu, og neuroscience-elementer med system 1-tankegang, er jo absolut ikke dødt. Og husk, at de her to komplementerer hinanden. Det er ikke en konkurrent. Når vi spørger folk, når vi har en idé, vi skal teste, så får vi indsigt i dybde og mening. Når vi går over på det AI-baserede, så kigger vi på mængde, men vi kigger også på, at man ligesom har mulighed for små tweaks. Men det skal Mauro fortælle meget mere om, men det er bare for at sige, de her to er to ulike metoder, som komplementerer hinanden i hele løbet. Så survey is absolutely not dead. Okay. Then I'll invite you to stage, Mauro, and tell about unlocking a new source of ROI, how AI supercharges creative effectiveness. Thank you, Trine, and thank you so much for you guys to be here today. Thank you. So I think that it was very clear, right? So that we have two different toolkits, right? So when we're testing communication, you can just dedicate all of your attention to understand how you can improve that advertising, that specific piece. But there is another challenge that we normally face, right? So how can we design better communication across time? How we can learn from the past ones to implement in the next ones, right? So how to make our communication policies, our communication process much more effective. And just correcting one detail here, that we're very soon to have digital TV and static pieces for Link AI. So it's coming up in the 31st of March. So it's going to be available also in the Nordic markets. It's already available in a few ones, but it's not officially launched. But yeah, so when we think about testing, communication, how can I improve my advertising today? This is all about Link Test. When I think about how to make my communication overall better in the future or forever, right? I should go with something that involves testing more, learning more. And in order to learn more, I need variance, right? So I need more advertising. I need to learn from all of my advertising, my past ones, and my competitors as well. Why not? Right? So all the sources. And if we think about AI, this is exactly what artificial intelligence does. Learns, picks from everywhere information that can improve. So if we are improving our communication today, we're looking into how can I improve this branding, for instance? How can I refine its understanding? And understanding is a very critical aspect because we don't know and we'll probably never know what a machine understands. You show the artificial intelligence machine an advertising and it decodes it. It like processes lots of thousands, hundreds of thousands of information, but we don't know exactly what it understands. Yet with consumers, we can ask direct questions. What did you get from this information? So human brain is still unreplaceable from that respect. So don't give away. So I remember when we started launching all of the neuroscience stuff, some clients were very, very emphatic in saying, oh, are we getting rid of consumers? No, we're not getting rid of consumers. Consumers still to be very important in our processes. So can these advertising work in the next market? And then people say, oh, they test in Sweden, and they say, okay, this is probably working in Norway. Okay, it might not, right? So who knows? And can I increase the creative scores of that ad specifically? What we'd recommend is go for panelists, right? So go for consumers, ask them directly. You want to improve that advertising, right? On the other hand, we have to learn what goes on. What can improve our communication now and forever?
that means that which are the factors, what are the elements that we should embed in our communication to make sure that the next communication is always a great success? Which elements boost branding, specifically to my brand? Or how to treat sustainability effectively, right? So many times we just see advertising adding some sustainable element, but we don't know exactly how to make it fit within the story. And if it doesn't talk to the story, it will probably doesn't communicate to consumers. Or can I use or should I use celebrities? Are celebrities helping to put my message across? Does it work for my brand? Well, celebrities normally work. It seems that it raises the visibility, but would that work for my brand? Because many times celebrities sell themselves. So just be careful with that. So just looking into how we can improve the communication, so how to use artificial intelligence to improve our current advertising. So of course, have in mind that we have this first stage where we're screening concepts. Normally, and what Trina was saying us is that we can test this and we should still test with consumers, right? But artificial intelligence can add some layers of information during the development stage. Because why is that? You normally test one advertising, the most likely final version of your communication, of your advertisement piece. You don't test the development stage. So many times you just run one focus group, maybe you select or try to screen in 3 ads, but why not screening 10 ads? Why not screening 15 different productions with and without a celebrity, with a certain soundtrack or another soundtrack, with one tagline, with another tagline, with pack shot without a pack shot, with price information, with no price information. So that represents an additional amount of multiplicity of formats that we never test. And then in the end, you test the final version, you get some results from the leak test, and then you say, should I go with that? Then you improve it, and then you advertise exactly that one that you haven't tested. So why missing the opportunity to test volumes, right? So during the development stage, you can test all of these details. And finally, can I scale it to other markets? We cannot just guess that something that you tested in Spain would work in Italy, because it wouldn't, right? So that's all. I cut your your picture. Okay, we do link AI then. We do link AI for volume, for batch testing as we call, right? So we gather lots of information from lots of ads and we build very critical mass. What kind of information can we get from this artificial intelligence toolkit? First thing it's worth saying is that Link AI is a toolkit that tests your advertising in 15 minutes. And we developed this with these in mind. Many clients said, I don't test because I don't have the time. Our times are too you don't have 15 minutes. Oh, come on, right? So, I bought the media already. So yeah, 15 minutes, come on. And also because why don't you test more times during the development stage? Because you don't have the money, let's be honest, right? So you cannot just run 10 link tests, but you can definitely run 10 link AI tests during the development stage. It takes you. It uses brand size because one advertising can work perfectly well with one brand and it doesn't work for the other, according to the brand status. So can we take that in account from an artificial intelligence lenses? Yes, we take it real time. If the brand is performing well, it leaves digital tracks, digital signals that we capture from Google search signals. It recognizes celebrities. It might not recognize celebrities if they are too new because this is a database that requires updating, right? So it comes from the Google's database of celebrities. It's been validated over 250,000 ads, right? So that's the biggest and massive database of advertising in the world. Also, these big number allowed us to build an algorithm which is sensitive to the geography aspect. So if you test an advertising in Norway, differently from any other toolkit, it's probably going to give you different results than if you test it in Denmark, right? Because the databases are different. The algorithm is imputed with geography sensitive elements. It's 100% AI executed. It doesn't require an additional overlook. It doesn't require additional compilation. Even the deck, which is downloaded from the platform, is automated. It also tags 56 special tags, features. Features that I mean, if you have a pet or a child or a baby or
like families or known people or cartoon. It recognizes many of those details. If it also captures sustainability, responsibility elements, and it tags your advertising accordingly. So that allows you, from a big number of ads, to tell the difference between the ones that have a certain claim from the ones that don't have the certain claim. And then you can compare the results and see to what extent each of those advertising claims or details can add to your creative scores. Finally, we can work over 60 languages, and very normal that we have in the same ad in Norwegian, it also has something in English. It also decodes the difference between what's English and what's Norwegian, right? So it takes that in account. And it's also sensitive to something that if you test an advertisement that runs in English, but in Portugal, for instance, it would normally assign lower scores to that ad because people in Portugal don't necessarily speak English, right? So that also is a barrier that is taken in account. It has also the predictive emotional traces and predictive eye tracking. So we're not measuring people's eyes, as in the eye track that Trina just said, but it does, it predicts, because the movement of eyes is predictable somehow, right? And the facial coding as well. So the metrics that we get within the dashboard, right? So when you open your suite and you test your many ads, you are going to see all of the traces, you are going to see all of the brand predisposition metrics. They are related to brand, relevant, and so the KPIs that you have is appealing, persuasion, affinity, all of them play within the video in the dashboard. So you can see in which moment persuasion started raise, because those elements are important for you to keep, and you can code them accordingly. And you can understand which are the elements in the moment when they get into the storyline, when they start making the difference and making a more persuasive advertising. We also have short and long-term effectiveness. Is my communication helping me to sell more? Is my communication helping me to develop a more attractive brand? Right, so it's the communication side. Is that ad specifically helping me then to develop a language which is aligned to my brand communication strategy? Then you have diagrams where you can see, okay, is it good in terms of selling? Is it good in terms of building brand? So it's good to go. Or if it lands in a yellow area, you could discuss if you take it to the market or if you refine it a little bit further. And testing this with AI allows you to quickly revert to a new copy, right? Then you have engagement metrics. Okay, because it's not enough that people like our advertising. It's important that they react to the advertising, right? And then those are the traces. So you saw part of the traces running live with Trina. We can also predict those traces. That's very, very helpful to understand how brands work their way, and if sometimes we need to anticipate some elements in the narrative, in the storyline, in order to make people to react to this. Those are the tags that we have. So we see that it has a hashtag, if it's an end card, if it's a retweet, it's a humor. And many people ask me, but Mauro, can artificial intelligence understand humor? It does. It's designed to understand humor. Does it catch all of this subtleness about humor? Maybe not. But who are? Maybe I'm not that sensitive either, right? And then, of course, you can also tag how and is sensitive to the platforms, right? So in this one, I'm testing an ad that has been aired on YouTube. Can I do this on TikTok? Can I do this on Facebook? Can I change it skippable or unskippable format in the case of digital ads? It's platform sensitive because some videos work well in Facebook. They don't work well in YouTube, and people would skip more often, right? And all the other metrics, and also the eye tracking that I wanted to share. So one use case that we've done is that for Publicis, for instance, we test a first version, a rough cut, and then we retest the finished video. So it's something that we can repeat because artificial intelligence allows us to do this in real time. Or another question, and this, to be honest, all of these Link AI things started 15, maybe 16 years ago with Coca-Cola, with this question. Does an ad that works well in the US work well all over the world? Well, it actually can travel to the UK and Australia. And then they said, can I also test this? And would that work in Mexico and Brazil, which are quite close to the US, or France and Italy? It cannot travel directly. It requires some translation, requires some assessment, some further refinement. Can I travel it to Colombia, Spain, and Poland?
I shouldn't, right? So, oh, but I tested in Europe. So, yeah, but Poland is a different ballgame. I would definitely not use it in some Asian markets, even though it worked quite well in the US, where all humans, it sounds very structural, but some of the ads simply don't work in another cultural metrics. Take that in account. It's not only a matter of global versus local or language translation. Then all of this is about intrinsic testing, right? But what about the extrinsically testing ads, understanding how they work? And our work that we did, we did very recently for a brand along with the marketing mix model program, so we understand exactly which are the communication that help the brand to sell more, and which are the elements that help them to sell more. Why is that? Because we had the decomposition of ads that had actors or non-actors. So in this case, we have one of the lenses where would actors' profile impact on the receptiveness to the advertising in their efficiency? So if I have individuals, this is for breakfast, cereal breakfast, right? So breakfast products. If I have individuals in the ad, it works better than if I have families or none, like some other elements. In the other lenses, ingredients, if I show ingredients or if I claim ingredients, is that an asset? Because it's very normal that you say, I have bran, I have oat flakes, I have something. And then you just waste time because people are not caring. They don't simply care which ingredients are there. They care about the benefits, but not exactly if that is oat or rye or bran or any other kind of fiber. Mood and tonality was another lenses. Should I have advertising with an energetic tone of voice or more of a relaxing thing or something which is more of a regular daily tone or a happy tone? Oh, the energetic really dictates the role, right? It leads the way, at least for this category, right? So I don't know, would that work well for a soap bar or for skincare products? Maybe not, right? So just be careful with that. That's not a universal truth. It's something that works for the brand, for that brand specifically, because it has a certain tone of voice. If I show preparation, is that something that's an asset? Yes, definitely yes. For breakfast, if you just show that you can add yogurt or fruits, that is something that added creative scores, right? So creative quality to the ad. And finally, some sensory cues. Let's say that it is tasty and delicious, because sometimes we need, as consumers, we need a prompt. You just see people eating, and eating is just one feature. But if you say, it's delicious, you just call your attention. Because if you say another thing, it's fresh, you call your consumer's attention to another direction. You highlight other claim, right? So say that this is tasty, this is delicious, call their attention, claim it. We also test all the FE Europe communication, 280 ads, and the best performance ones. So what we see here is that gold winners really perform better than the average, right? So 80 points, 18% points in impact, 19% in suitability with the brand. That's power score is related to the capacity to communicate the brand values. They really perform better. And they are 12% more persuasive in terms of, let's say, improving the attractiveness of the brand, right? So predisposing the brand with the communication. And how fast can we do that? We also did this exercise with 11,000 ads for Google. Google wanted to build a thought leadership base, understanding what are the creative assumptions for YouTube ads. So we tested 11,000. How much time did it take to test 11,000 ads? How many samples do you believe we could buy? And we would never, not even Google could afford it. But we can test it with AI. And 11,000, massive. You can, that QR code takes you to the full paper, right? So they quote Kantar for that. And they developed the A, B, C, and D on how to improve success of YouTube ads. Then let's think a little bit about how Creative Score can really help you to sell more. Because why am I testing many ads? Each bubble is an ad from one brand, tested in several countries, which we were working with predictive models, right? So with metrics, with marketing mix models. We saw then, we measured that this score, which is a derivative metric that comes from the link test, to what extent they help you to sell more? What is their contribution from a creative perspective? Because if you have a campaign and you invested 100,000 euros, for instance, right? You have an expected revenue or volumes coming from that pressure, right? So that comes from the media pressure. But something else comes from the creative. If the creative puts across
a compelling message, then you can sell more. And you can raise your targets. Or maybe you can save some money. It's up to you. It's a managerial decision, right? So when you see that, the higher the creative score, the higher the contribution in a non-linear manner. So good quality, good creative quality helps you to sell more and more. And that's an essential part of your communication strategy. It's not only about the right media plan. It's also about the right message and the right production for you to put. As I was saying that, under a marketing mix model perspective, so from econometrics perspective, if I isolate the contribution from TV, which is displayed in blue here, and I isolate that those 3 campaigns have 3 different creatives, and I can compare their communication performance. This first one has a creative score which is rated 92. You see that 43% of this communication has been granted because of the creative score, because of the creative capacity that the ad had to put the message. So it's not only, were it only related to the media pressure with a poor creative score, the sales would have been only the light blue part. Yet we have almost double, 43% of incremental contribution coming from the creative, not related to the media pressure, just because your message was great. The second one was an average one, and the third one sold exactly almost exactly the same amount of volumes to this brand, but the creative contribution was tiny. It was mostly related to the big pressure they have implemented. They have invested more. So in order to sell more, they had to invest more because the creative was not the best possible one. That underperformed actually 71 against the index of from 0 to 10, to 100. So that is something which is very critical because you see that I have a small investment here, selling a certain amount. From the media, it was small, but when I add the creative, the contribution of the campaign A was much better than the contribution of the campaign C, right? So the third one. This is why it's so important to test creative, having a database of creative scores, because they allow you to understand what sells, what generates value to your brand. That is so critical. When I have this in the dashboard, what I can see, right? So it's very similar to the link test. So the ones that are familiar with link test, you can see the STSL score, right? So you can also compare your performance versus your country norm and the category norm for some more specific, let's say the pharma or maybe finance. It's worth having some comparison within the categories because they are not super catchy categories. And I can play the traces as much as Trina said earlier, right? So I can see if branding has a performance that picks up from a certain point. In this case of an insurance in Germany, we see that this communication was quite unbranded to a certain point. So it's very low performance in terms of branding. And then it only catches up. It's not totally bad because the logo has been added since the beginning. But when you see that the branding only picks up at the end when you have the the last scene, right? So the back shot, the end frame. So that's really something that could be improved. Sometimes when we identify this on a link test and the creative agency tries to correct the route, they increase the size of the logo. And it was not the issue of the size of the logo. It's the integration of the brand within the story, right? So it was disconnected to insurance somehow. So what is this? What is this process? How can you do this with AI? It seems that you just ask ChatGPT to do something. No, that's not generative AI, right? So there's a combination of very powerful algorithms which are native. We developed it. We're not dependent on any technology. We based all of our algorithms into our database. So we treat the video, we decompose the video in thousands, actually, hundreds of thousands of variables. It's around 120,000 variables that are decomposed here. Which kind of variables we see? Whatever we see. The images, people, elements, objects, OCR, whatever which is written, right? So text. It reads all the text. It decomposes the meaning. It understands audio. People talking, a door slamming, the soundtrack, right? So the rhythm, the cadence of the music, right? So incidental noises. Transcript. It transcribes every text, every meaning, every conversation. It works on search data, and it also brings celebrity database into the game. All of these thousands of variables are aggregated in a machine, and the machine then predicts it and drops it into the dashboard. So the dashboard displays the combination of the algorithms outputs
plus the comparison with the database. Because if you perform 50, what does that mean, right? So is it better or worse than the average database? So it places in a context. And then we can check all of the variables, right? So the direct predicted variables and the calculated ones. You need the calculated ones. It's the prediction of your performance in the market. And the last question is, does it predict correctly? Because what the machine does, the machine is not replacing consumers. It's anticipating, it's predicting how consumers would react, right? Can we just get rid of consumers? Not yet, because we still need consumers to feed the model and to update the model, because and sometimes you just ask questions to an AI tool, to generative, and it says, oh, I'm still not up to date to that, right? So things must happen. And consumers are much more up to date than artificial intelligence in so many respects, from social elements, for instance. But to what extent can we predict? So we tested all of the tests that we did with the actual performance and the predicted performance. It means the actual means survey-based. And here we have the predicted from Link AI. And you see that the correlation is quite high. I think that some color should be added here. Oops, let me just go back. It's not adding the color, but maybe you can see here, right? So how it distributes, it's highly correlated. But of course that each metric has a different correlation, a different fit. If I go to branding, has an 85 correlation. What does that mean? That artificial intelligence predicts how consumers would rate at branding from the actual advertising. But also, that is not perfect. And it cannot be perfect. It shouldn't be perfect. It should allow for variation, right? Because I'm pretty sure that all of you have done research in your lifetimes, in your careers, right? But I challenge you to tell me if you have ever run a research twice with two different samples, and if you've got exactly the same result. You don't. You just don't test it, right? So you don't buy the same research twice. Same with artificial intelligence, right? So it's not totally fair comparing directly one-to-one, but we're comparing batches. And when we're comparing batches, 85% of times, this number has increased past weekend because we update this database every time, right? It has improved a little bit, but around 85%. 92% of enjoyment, 94% of persuasion. I'm just not showing you, but there is one that goes a little bit down, which is understanding. And that takes me to the question that many of our clients ask. To what extent should I replace survey with AI? Well, we don't want you to do that. First of all, because we still need consumers, we need a database. And understanding, every time you have something which is new, a new information, something that challenges the way that people would interpret something, is a new product, is a new language, you are shifting to another direction as a brand, you should ask people, right? Ask them directly. And artificial intelligence cannot directly anticipate it. It can predict the scores, what is limited, what's confined to a certain score. But when it comes to interpretation, that might be tricky. So, in a nutshell, what we're saying here is that AI has enabled us, it's opened the door to understand a whole new set of learnings coming from advertising. It's not only improving one ad, but strategically improving the whole set of communication for your brand, understanding how they work in a total. So it fits some benefits, just to highlight. It fits tight timelines. Of course, 15 minutes, you definitely have them. Cost effective at scale, right? So if you test only one ad, you are not seeing the benefit of having, like it's going to cost as much as a survey thing. But if you test in buckets, that's definitely yes. Ensures long-lasting learnings. It's not only about that ad, because if you run a test for one communication, and you air it, and after 3 months, you have nothing to do with that ad. Then you cancels the guesswork, right? So would that work in another market? I don't know, right? So you have to test it, right? It updates continuously. Every quarter, we have new batches of data loading into the databases. And a full set of performance metric and analytics, not simple go or no go. Right? So it cannot be. It's very unfair if you just test communication, say, oh, this goes, this doesn't go, and it doesn't tell you why. Yes, we tell you why, right? And we learn for the future as well. And that's the biggest benefit, right? So you are learning for improving your communication strategy. And this is the only MASB award-winning creative solution, right? So many frameworks in the market, they just ask, oh, do you like my ad? Or is that something that it's not the right thing, right? So we have 26 mandatory metrics here
that makes sense to understand and to diagnose the commercial performance. And apart from that, we've got awarded in the MRS in the UK in 2022 as the Innovation of the Year with Link AI, because it's breakthrough, it's innovative, and it's highly effective. And we've also got this Argent Trophée in France, same year as well, as the silver medal, as the effectiveness of sports advertising. So we built the drivers on how sports advertising can be used by brands, because it's so normal that during Olympics or the FIFA World Cup, brands start speaking sportish, but so many brands cannot do that. Should you do that? So next year we're going to have some Olympic Games again. So should we test or should we go for sports without understanding better if my brand is allowed to speak sportish? How can I speak sportish, right? So that's the award that we also got with Link AI. So this is it for. I hope that this has been inspirational for you guys, that I have managed to put the message across, and would like to wrap this up with Trina walking us through some details. Thank you so much, Mario. I could listen to you speak about Link AI the whole day. I think these models are just it's so impressive what we can do, and I don't think I've grasped it just yet, but it's really, really, really interesting, and I look forward to do much more Link AI testing also. Okay, time is running, so if people have to go, then we can save some of the questions for we are here, and we will hang around and just come and ask us questions and discuss with us. We are super, super eager to talk with you guys and to discuss and answer questions. Okay. Nu kan det være, at jeg skifter til dansk-norsk igen. Men helt opsummeret, nu har vi dækket både survey og AI i reklametesting. Det, som er vigtigt, og som Mario også sagde, det er, reklametesting med AI erstatter ikke survey-baseret reklametesting. Jeg hopper lige herover. Jeg skal lige have min klikker med. Sorry. Metoderne har hvert deres formål og anvendelse. Det er helt utrolig vigtigt. Så de er begge to vigtige, men på hver deres måde. Når vi ser på survey-baseret fremskridt som facial coding og eye-tracking i Link+, så får vi adgang til nogle hidtil utilgængelige system 1-reaktioner, som kan give os værdifuld indsigt om den umiddelbare følelsesmæssige respons til reklamen. Det trænger vi fortsat, og det er ikke nødvendigvis dækket lige godt i Link AI, så vi trænger nogle gange at gå helt ned i maskinrummet og ind i hjernen til folk. AI giver nye måder at jobbe på med udvikling og evaluering af kommunikationen, og som Mauro nævnte, Link AI har sin styrke i volumen og i justering. Hvis du for eksempel ønsker at teste en type forskellige payoff til slut på en reklame eller ulike typer musik, der har du mulighed for raskt og kostnadseffektivt at teste de. Survey kommer fortsat til at bestå og giver os fortsat den nødvendige dybde og mening, særligt hvis du tester reklame for reklame. Det er også derfor, når folk spørger os, jamen okay, men det lyder super godt, nu har vi Link AI, det er enormt rask, og det er også billigt, så kører vi AI fra nu. Men det er ikke nødvendigvis det rigtige, hvis du har en type helt nyt koncept eller en idé, som skal testes særligt helt ned på sådan en grundniveau i forhold til humor og i forhold til nogle sådan kontekstuelle ting, som er særlige for de skandinaviske lande. Så vi må vide, om folk skønner budskab og historie. Kreativ kommunikation er vigtigt. Det er kvaliteten i kreativ kommunikation, der skaber effekt på mærkevaren og på salg og udløser salgseffekter, og kan optimaliseres med indsigt fra prætester, blandt andet i Link+ og Link AI, for at sikre ønsket effekt.